Hello guys and welcome back to my channel. My name is Silo. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course to share this video. So attention seeking Christian pastor November is basically pleading with Gogo Skhotheni to invite him to her podcast, you guys. Now he says that he is disappointed at Pastor Mukhuba declining an invitation and also going online to make a mockery of Sangomas. He says that he will go to Gogo Skhotheni's podcast to talk about sex education, which is a topic that he is really passionate about, you guys. He says those who knows Gogo Skhotheni should tell her that he is begging for the invite, you guys. He said that no Christians will tell him how to live his life and what to do. All of us will be judged by God. So basically this is the full video of him begging and pleading for the invitation. Please do check it out. Follow me if you haven't yet done so, guys. I'll definitely see you on the next video. Ha ke le kgathalle nix ke tlo bua ka sex because ke yetsa ene ke tlo ya di-clubong ke lo motivator ke rera ha ke tsebe how to ke jaife ke tla jaifa di-clubong nna le ipeya hantle hle wa bona hona jwale ke ne ke shebile ntho ke mang Makhuba o na invite ke Skhotheni abasai e re Skhotheni mpitse nna I will go nna yo, it is Skhotheni and pizza na. It is Skhotheni. That's about Skhotheni, it is Skhotheni. Dr. November Rumubit. Mtelen, ibile tlo ipuela ka Sizulu. Skhotheni antu Pastor Makhuba yena ke zanka bizamna I will come. Nakatana. Ha ona bazalwane ba konjetsa hore ke phela jwang ke se ka phela jwang. A ke ba kgathalle le bana ba ntseng ba njatsha bana hana hore ke tla shake ke judgment ya bona. A ke ba kgathalle because all of them re ntse re lo judge ke ntate modimo ka letsatsi la go qetela. All of us re lo judge le ba ntseng ba judge le ba ntseng ba njatsha no. Le mpa fela le actor le etsa o kila bona uthi position ha ena monga yona ho batlwa batho ba actor and when you act in that position, meaning that position it doesn't belong to you, you are just holding that position for the time being. Nna ke kopa le nkutla ba ntseng ba njatsha le senyana kwa lona because modimo ha le fa matla o jatsha batho next le senyana le lona le ntse le emetswe ke judgment ya lona re ntse re tlo ya ho ntate modimo re lo ema pela ntate modimo a re jatsha a ke le mamele kena ke na taba le lona ena le nketsetse korso and ha le etse le re ke be le kore a ke we moya next nna nkaya le zodwa abantu when zodwa abantu aka invite I can go nna yo ndingaya hle nangaya nanga kopanela gig le zodwa abantu ngaya ndingaya nana muthatho njwetsang le no tlele bona mohlanto tsaka le sharp ke tlo mo hlaisa ke re na kumtu banna ba bangata kwa itsa bona tlowa sali ba bangata bana ba njatsha mo penti tsa bona tlo gawa diwepo kore tlo bona penti wela fatshe e diwa ke November le no ke sho ba tshwere ke di stress ha ba kgone lo have sex ntse le he Dr. November yo le devilship ha ba kgone ba ba ibile ka matlong ha ba sa tswelwa next ba sa vukela di kwa e di shwele tu ho ntse wa rua ka November yo ha tle e November Nak bakhatalisa and bakhatalel nakancing ke so batho ba sa eva sex munati ka bakalaka. There is no nice sex in the midst of the house of the people. Kore malapeng about to be like batho ba ka English. There is no good sex in the house of the people in the Kamur. Abasa eva sex munati ki wari ka November inteli yo ye November kwa idi a sho pu basadi ba me inkoko kure banna ba wari ka
Yo!